Hi guys. So karon nga video guys is tunan ako sa amin ubasa og number og letter and then shape. So dara sa amin guys. Hi sa hi. So dara akong ginama nga kuan guys kani. So ako siyang tunan karon kung nabod siya may bawal bisag isa lang unta. Sige. Kani. Unsa ne? 1. 1. Ay tabo ni. 1. 1. 1. 1. Unsa ne? Unsa ne? Dali na. Unsa ne? 1. 1. 1. 1. Unsa na? Unsa na? Kani unsa ne? 1. 1. 1. Unsa ne? Kani sunod. 2. 2. 2. 2. Yeah, boy. 2 sa. Ari sa paminaw. 2. Unsa ne? Kani unsa man ne? Kani kayanhan. Balik ta. Unsa man ne? Unsa ni nga number? Unsa ni nga number? Tanaw sa ari, tanaw sa kare. Unsa man na? Unsa man na? Unsa lagi na? Kani. Unsa ni? Ge ihap sa tabi. 1. Ana ayo ko na. 2. Ari tanaw. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. Okay. Kani A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ari tanaw. Ari tanaw. O. Sunod, ari. P. Q. R. S. T. U. V. W. W sa wa pa ta mahuman. W. X. Y. Ana sa Z. Kane. A. E. I. O. U. Asa man ni nga shape? Circle. Square. Kane. Rectangle. Star. Heart. Diamond. Kane. Triangle. Okay, balik takyanan. Unsa man eh? 1. 1. Sa tahi sa musipon. Okay. Kani. 1. 1. Unya na. Ari sa tanaw sari. Unsa ne? Unsa di ba? 1. 1. Di ka uban nun ho be. Unsa ni? 1. 1. Unsa ne? Sunod. 2. Ano ba? 2. 2. Unsa ne? 1.
Kani ba? Oh. Unsa ni kani? Usab kani? Unsa ni? Dili. Unsa ni? Papa. Galahin na pug ka kani ba? Unsa man ni? Ne. Unsa man ni? Ne. 1. One. Unsa ni? One. Kani? One. Dili. Unsa man na? One. Kani ba? Unsa man ni? Unsa ni ba? Adi ka ubanon ako be. One. Dili. Unsa man ni? One. 2. Two. 2. Two. Charot lang. 2. Unsa ni? Adi lagi tanaw. Unsa ni? Adi ka ubanon. Kani ba? Eight. Mo ni 1. One. Mo ni 2. Two. Tanaw ri. Two. Unsa ni? Two. Kari ba? Unsa ni? Two. Kari, unsa na? Anak. Unsa man na? So guys, murag abutan tag 10 years ani, di jud ni kahibaw. So better luck next time na lang. Kay noon pod 2 years old pa mo pod ni siya. Doon tuig pa ni siya. Munang maglugos pa. So needed nga tunanan kanunay. Be patient lang jud taan ha. So moro to guys. So bye bye.